Mina angibona umuntu ohealthy la. Ufebezela neboss ukudunisa ema-officeini, ufebezela emsebenzini ubadunisisa kwakho eroomini. Kwenza yini into lapho? Ngoba nawe bayakudunisela. Angazi ukuthi ubuyelani futhi la. Ngizela ngithi ngizozehlisa. Uzozehliselani? Ngoba ngicela ungasabi. Angiphili. Ngiyavuma ngiphili. Ama camera labo bengibuyisela emsebenzini. Ngicela ungidumele. So wena buti ubona ama-lavi-davi? Ngibona ama-davi lavi. So ama-davi-lavi. Okay, ama-lavi-davi beni wayenza sisi. Mina ngicela ukubuza something ke. Bengisidonsa ke naye boss. Yabo ulala neboss yakho. Niyenza i-sex umuntu omdala. Kahle nje. Benisexana. Iboss ayishatanga yona. Ayishada. Iboss yena ayinamfazi. No. Isingile iboss yena. So emsebenzini ithandana nawe kuphela. Iboss yena isingile. Akufuni. Ngicela ukubuyela nje emsebenzini. Angeke. So my sis, awukho la ngifuna safari Lady Blue. Ngifuna ahambe enqunu la estradeni. Awazi ukuyenza le. So ayikho iposition emsalele Nkosi yami ubhuti at least noma Nkosi ongasho ukuthi hey wayenzela isexana moha kakhulu ngoba iboss wathi ke so wababona athi baloko bamchamela umbhekile usisi bombhekile mabaloko bamsexa bombhekile oqala lo nabantwana eNatal boss makakubheka ubheka kanjani akungibonisa sisi nje aloka ungangibambi mina ngifuni lezi zinto lezi moya kuJeza phela nje aloka sengisho uyakuthinta boss mayisisi wena bofika kangakanani emsebenzini uyaza kuhlolela business project. hawu nani against the blow job naku parking lot mayisisi beniyenza naku parking lot isex phakathi kwemoto kahle kanjani so iboss yakhwatha yona sometimes usebenzisa text bese ke sakhe manje usaba ukuthi iboss unemfazi ngaphutshana nale boss sisi uyazi ukuthi Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got today, and this is exactly of our speed channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting ways game batho ba holo, let's subscribe the video tsa rona le bele share. Batho ba holo ke le jwedisa ka go Instagram le go TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo. Le ska le balang batho ba holo follow ko Facebook ke Lady Blue yes baby. Ke le kopile batho ba holo ka hona le di promotions tse ke plan tse ke etsa tsa Pocket Broker. Ke kopa le di keneng ko tsona le shebeng le scanne le fast forward video we ithutiso handante Pocket Broker e bua kang le tlo gona le we ithutiso ha o batho ba trader o ba trade la jwang so re batho ba holo tsa tsena ka jana ke ngole se ke maiparada ka mona abuti ke tlo ngizocela ukuthi nje utshela ama viewers street channel ukuthi wena ngegama ubani ukuthi wasibalela ungayisi voice yakho phezulu umuntu omdala so that ama viewers azokhona ukuthi akuzwe kahle Igama lami ngoThatho. yes Ibhalelo Lady Blue. Ngine problem lapha. Umuntu wami usengenzela izinto engazitholi kahle. That's why ngibhalele. so ngifuna ukuthi ama viewers understand une problem but wami ngithi buthathu utho buthathu ivoice yakho iphansi kakhulu but ngizenza ukuthi ama viewers ez ukuthi kahle kahle sikhuluma ngayo uthi wena kahle kahle unomuntu ngifuna ukunderstand ukuthi unomuntu kwenzakalani ngomuntu wakho kanjani mina angazi Yebo. yeah Shuthi nginenkinga lapha endlini. Umuntu wami angenza into engazitholi kahle. Ngoba wangifaka emsebenzini. So ngase ngiba nezinto engizenzayo eziro. wayenzani wamjolela Yeah, so wase engijolela nawe wathandana neboss. Yagcina ixosha ke emsebenzi. iboss ikuxosha Yeah. Akhuluma ngamanga wathi kumaster ngihola imali eningi. bakhuluma nomaster bathi wena uhola imali nini So master ugcina ngikhuphula le rent. So manje impilo yami emile. so umgcine nini ngoba uyasho ukuthi wena umuntu wakho ugcine umthitela wena uthi kimthitela umuntu wakho emsebenzini mawuqeda kumthitela yena wayenzani wajola neboss iboss yakuxosha iboss mawibuza ukuthi kuqoshelani ithini inkosi yami ku Ayikuniki reason ebambela. ayikuniki reason Ayikuniki reason ebambela. so wena uthole kanjani ukuthi yena neboss bayathandana One thing ngabona ingene call from the number engiyazi yovele boss hleze ngifone. So uma ngimbuza wangitshela ukuthi ke lento yenza vele ngamabomu. Kusho namba seyazi. akunankinga so futhi into ngifuna ukubuza yona ke kanti ukuphi yena uhlala kuphi nihlala kuphi ngoba uthi uma stand akhuphukisela irent so ubhadala irent ngani leyo njengoba uthi uma stand ukukhuphukisela uhlala phi wena manje ngihlala nobrother wami. uhlala nobhuti wakho kwamanje yeah so ufuna ukuthi wena nje masiya kuye today sithini masifika kuye
sikuncede ngani Wazo ukuthi kahle lento ayenzayo uyaziswe yini wayingxoshwe umsebenzi. so noma stand uphumile kuye uhambile kwakhe izinto sele room ngoba unamali yerent ngoba usasebenza yena usele vele room angithi ugcine vele sesebenza so wena mputo omdala before ungakunceda bawujoliswa yini emsebenzini wayibo yenza ubufebe wena kuqala ngoba mina ngiyathanda ukuthi mangincede omunye umuntu ngibe neqiniso wayibo ufeba wena hayi ukulingeka womuntu hayi akusukulingeka umoya ubujayisabhele umuntu omdala hayi ngizosho yes because abanye kuzungitshela ukuthi wena ulingekile kanjani kuyenzeka sisi hayi akwenzeki ubufebe umuntu omdala kodwa ngizelanga lana ukuzokujaja ngizele lana ukuzokunceda ngimbuza ukuthi why akuxoshisa emsebenzini ngoba nawe uyasho ukuthi nakhuluma ene wayistopa yena wagcina sekajola nani neboss kodwa nikhulumile le ndaba okay batho ba holo ntshotlo yetsa ngato kena le my brother mona re te khona o bona gantantle o sika mona why amutebetso kusisibani uyangizwa umuntu omdala ngithi igama lakhe usisibani uzodwa igama lakhe re tlo khona re tsamaye mona ko uzodwa mona re utlwe go gantantle uzodwa why atibedisa buto batho mara ba ile ba ibua taba ena lo gwetsalang bengicela siye umuntu omdala please ya umuntu omdala uyabona mina angipromote le nto leyo ukuthi umuntu athi wake walingeka ubufebe umuntu omdala and umuntu makafeba nje uzasibonisa nje mina akunazinja nje nkosami kwakhe ani hayi so wena uyazi kanjani ukuthi sekahlala nanosisi wakubonisa ne okay weza ma wathini wakuxosha wayenza mile bathi bamolisa fili gogo senza nakhile lankari nakhile uvule ngalapha imnyelo mayisisithi ba and then How usoyikwalethile kayi Muthomolo? Ngiyaphila kenza Ngiyaphila. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila Nkosi yami nguLady Blue ngiphuma kwa Street Journal sisomdala ngihamba noBhuti ngiyathemba ukuthi uyamazi uBhuthathu. Ngiyamazi uThathu. Uyamazi. Siyami ufunani ke wena la? Angitshela ukuthi ungaphindi uze la. Washa njalo. So kodwa bengifuna ukuthi kwazo. Kucela ungilethela amakhamera kwami. Bese ufuna kahle ngenzakalani? Lady Blue ke what's gone? Okay angazi ukuthi okay my sis what's gone ukuthi besacela nje ukuthi singangena endlini Nkosi yami sikhulume le ndaba. Ngiyacela. Ngiyazi ukuthi okwamanje. Ngimfuni kwami. Ngiyazi bengicela ukuthi nje sihlale phansi. Ngiyacela sisomdala. Ngicishe ngithi yinja lapha kwamampela empedeni kanti idekho ani? Eish Nkosi yami. Angazi my brother Noma lo angama. No my sis osize singahlalela lana angazi Bhuti omdala. Yeah. So my sister into enzakalana lana bohlala noBhuthathu ngithi. Yes. Bhuthathu isho ukuthi benihlala nonke wenza mina ngingani like khulumela indaba zenu. Yeah, besihlala so. So kwakhona umuntu engijola manje. Uzujole nalowo muntu loyo bekuyini? Uyakutshela Lady Blue ukuthi azajole nalowo muntu bekenzakalani? So angitholani isito sokuthi wayafebezelile into angitshele yona ukuthi wakujolele emsebenzini. So ngifuna understand ukuthi bokubani. Ujolela kanjani emsebenzini ngimfakile? Yabo ukuthi umfake emsebenzini. Ngamondla ngamenza leyo nkinto bese yabona kahle ukuthi no athatha ama-chance emsebenzini. Athi ungidinile and lento ayenze kimi angisamfuni empilweni yami ngizwa Lady Blue. So ngicela angiphumele. Khona manje ngilethela amakhamera nani lana ngimoshela ispace sami. Mara my sis ari damageness reduce and mara no uthatha ngimfuni. Okay siswami. Okay you understand and that's why ngisho ukuthi mina azelanga la kuzokudelela siswami ne. Akahlela mototel. Into efuna ukuyibuza ukuthi wena kuze kanjani ukuthi ucetele so uthandana neboss Nkosi yami. Ayithi uyiqalile. Nalamantombazana emsebenzini. Njalo ayamfonela uThathu akasalala endlini uyaphuza imali. Cabanga khona manje yimi bembhadala irent. Imali yakhe ngasala endlini mina ngicela ukuzizwa kangitshelanga lapha maka-emaileni. Bongasala endlini Bhutwana. Kanti wena ungakhuluma ngiqiniso mangizwe ukuthi nokungala. Angithi ngithanda ukuthi manje ngibhalela nikhuluma iqiniso so that ngize nestory esifuna Lady Blue angimfuni uThathu. So okay siswami. uThathu uyakhala. Uthi wena uyenzile ugcine usomxoshisa emsebenzini iqiniso yini? Yeah ngimenzile vele lokho. Ngoba lenjalo kokuqala bese ngabhadali irent singayenzi mix ngazibonela kahle ukuthi no ngcono ngisijonje neboss. Yes. Nakhona bengisiprovedela mina ngisiza mina. So utshela iboss ukuthi imxoshe emsebenzini. Because besekangidina lo sekabhizinela amaphuna lamantombazana. So uBhuthathu uthi nize nakhuluma waqolisa
mina ngazi vele mina angipromote into ukuthi umuntu akufebele bese yaxolisa mina ubufebe vele angizwani nabo but uthe yena belikhulumile ezikhaphuni wathi ngiyacela uxolo sizodwa ngenxa ukuthi yena uthi nize naye khuluma le ndaba after some time nathandana wena wagcina sothandana neboss wamqoshisa watshela iboss ukuthi imqoshe yes athi another thing uzowahamba uyoqamba namanga kuma stand ukuthi yena uhola too much ukuthi uma stand amkhuphuyisela imali yes ene manje uthi yena musho ukuthi abukuthatha why umkopa wethu silungise izinto thatha angeke ngize ngikhona leli blue uqala nomuntu lo imali yakhe ngiyakutshela imali yakhe yonke ngase ngacela neboss ukuthi izikhulelise umholo because bewukhola kahle uyisela ukuthi yena wenzani ubhizi ucede emantombazaneni so wena mawucela iboss ukuthi imkhuphukisele umholo ngifuna ukunderstand wena i relationship yakho neboss i relationship enjani kuze wena ukhona ukutshela iboss ukuthi akhuphukisele umuntu imali lento le umtshela iboss yakho before uthandana before nihlukana nobuthatha no besathandana ngaleso sikhathi sengisho ukuthi yini into okwenza ukuthi wena ube nelungelo lokuthi mekutshela iboss ukuthi boss khuphukisela bani imali yenziwa yini lento le because bese ngibona kahle ukuthi no uthatho akasayenzini isendle ngathi yazini ngcono ngicela iboss yami ukuthi ikhulise umhloholo because nerent nami phela bese ngikhama kahle yami so ngathi yazini ngicela emsebenzini wakho bekuwe kuphela okhona ukutshela iboss ukuthi ikhuphukisela umuntu imali noma wonke mayisisi ngicela ukubuza ngifuna understand no is explain about why yena ukuthi kenza my brother now ufebezelile ngithi ngicela ningiphumelele now ufebezelile ngithi and now awukhuluma ukuthi okay sisi and kwanawe awukhuluma ukuthi bongalala endlini awusitshelanga si journal akalali endlini ubhizi namantombazane imali yakhe shuthi nina emsebenzini bokunobufebe okwenzakalayo because of mina angicabanga ukuthi njengoba ngisebenza kwa street journal ngingatshela iboss ukuthi khuphukisela ngeze example khuphukisela uGucci imali khuphukisela uThabisa imali khuphukisela annual imali kusuka ngokuthi i relationship yami naloyo muntu ikangakanani kuze kanjani ukuthi kube easy before iboss khuphukisela wena imali ngifuna ukunderstand my sis ngize ngifuna ukuthi iboss ngikhuphukise why and akhona iboss yes ngoba ngithi emsebenzini kunama le boss yami besi friendly ngalendlela le ukuthi ngize understand ngalendlela le ukuthi no yazini yebo so ukuthi ngicela ngiphumele so wena nobuthi ngikwazi ukuthi ngithandana isikhathi esingakanani angikhona ngumbuzo ngoba form shame ashika masiloko siza athi lady blue mina lento athi sekahlala kubhuti wakhe njengoba umbona athi akasena nje indawo yokulala unomaster nje indawo yokulala wena nobuthi rakho la waya azinthatha ngicela ngiphumele awupha abachefe la waya bojola namsebenzi so bekajula namacherry hayi che ukuthithele ngakanani uthatha umsebenzi awupha kaningi ngithatha imali yakhe emholo nje uyayiqeda emsebenzini ngize phela aza ngikhuphukekise yona wangibuza ngithi ngenzisa ubuhlungu leli blue bengisebenza amantombazane athi uyazi futhi emsebenzini kunochuku yes and basila bakithi wangibuza ngizange mphile wenzeni buthatha wangibuza ngithi ngoba sengibambile angizange mphika ngithi lawo manye ke sewavunduka kancane bathi wena bathengela ama KFC emsebenzini bathengela ini hayi angibazi so makathenga iKFC thenga KFC mzuzu makathenga iKFC emsebenzini nina nilala ngani ngesinkwa so wena ayikho leyo belela ngesinkwa so siswamuka manje ke awusana kunje senza iplan ukuthi nje bambuyisele emsebenzini at least maybe abe ne wena umuntu ongakhona ungibuyisele emsebenzini so mama mina into thathu ake siyenze interest rate uze kusisi ukuzoxolisa ukuthi yes ngishitile angisafuna ukuthi sibuyelene but manje ngicela my sister kancane angisafuna ukuthi mina nawe sibuyelane but ngifuna ukuthi at least bangibuyisele emsebenzini so that nami ngizokhona ukuzafford yeah ngicela nje ukuthi awufuna ukuthi nibuyelane but so uyamcela nje njengomuntu othi ngeke ngathandana nawe into ongayisiza ngayo ngicela umphumele Angiphingi kwenzela amaphutha ngicela nje uNkulunkulu bengibuyisele emsebenzini. Hawu wayengafanele amantombazane akho la uwacelela ukuthi akubuyisele emsebenzini. Why mina? Angithi ngizolele neboss. Akekho ngeke. Kodwa mina ngijole neboss Thato. Kwenzakalani ngeboss? Mina neboss ngitshela ukuthi si friendly ngalendlela le ukuthi ngize ngimxoxele indaba zasemsebenzini. Botshola naye. So nakuma payment botshola naye. Usiyenza islim, botshola naye. Ngithola naye nini manje? So nakuma payment wena neboss yakho ni friend. Labo Davila nathi ngihambe nibenza. Abobani? No Davila Oh Davila benza uDavila emaphakeni. So my sis wena njengoba my brother athi wena nayo no boss wakho benenza uDavila benimenza uDavila. Yes ngizothini? Angithi na uyenza uDavila emsebenzini. Yes. Oh Lavi Davi. Benzelani iThombe ngqona ngithi. Hawu ubozibona ukuthatha beka sendela iboss emane nina kushuthi irelationship beyigcwele ubufebe kahle nje
benifebezelelana omunye uthandana nebo ngisho ukuthi ke ngasibuyelana kulungile angiphiki ngiyavuma amaphutha ami ngaphika wakho cela ngikhulumele nabo bengibuyisele emsebenzini ngicela ungivumele so wena bhuti bobona amalavidavi ngibona amadavi lavi so amadavilavi okay amalavidavi beni wayenza sisi mina ngicela ukubuza something ke wena no boss wayebosendela iboss yakho ubonisa ukuthi and ayenzi sense okokuqala uma ibhala uthi wena bosendela iboss ama naked pictures ngoba is two wena sisi njengoba ukhuluma ukhona ukutshela iboss yakho ukuthi ikhuphukele lise bani imali kanjani that's why ngibuza ukuthi nakuma payment relationship yenu ifriend bengisijonsha ke na iboss yabo ulala neboss yakho niyenza isex umuntu omdala kahle nje benisexana iboss ayishatanga yona ayishadanga iboss yena ayinamfazi no isingile iboss yenu yes isingile so emsebenzini ithandana nawe kuphela iboss yenu isingile ushadile iboss noma ngathiwa akashadile kanjani manje thatha ushadile iboss noma ngifuna ukunderstand baba khuluma thatha akekho umuntu omdala lo yamuntu okuthiwa akashadile akashadanga iringa ndifunani emnweni ushadile uyayazi uyamazi umfazi kaboss iringa ifunani emnweni noma ngawazi and ke ngisazomnika ke if ufuna ukwazi usazomnika maka mayisisi kuku yakho ngisazomnika awuzomnisa na uchitila ngithi phela ichoice yakhe kakhulu incane ini yakhe incane yakaboss inkulu yakankosi yakaboss inkulu nemali uyiphethe kakhulu kabile so ngicela ukubuza something wena mayisisi ke mawuthi usazomnika iboss ngoba nisebenza nabantu besimami abaningi ngifuna ukunderstand this ucabanga ukuthi uboss nje njengoba khona ukulala nawe ubheke wena nje kuphela emsebenzini if akhona ukulala nawe awucabanga ukuthi njengoba ningabaningi kanje abantu besimami emsebenzini ulala nalo awicabangi lento leyo ngicabanga ngoba leli izokugulisa iboss musi ngoba ama boss ayaqala empedeni nje utense udry ubani ubhuti lo mpedeni udry kufanele empedeni ithi imali akusenayo hayibo mayibhakala wait so wena uba dry ngenxa ukuthi ubroke usho lokho phela nangesesho manje ngoba ngasasebenzi le furniture lena shuthi manje lana uyenze uhlala uhirile mo nayi neboss ngithengele iplasma iboss yakho yiyo kuthengele lezi zinto umfazi weboss uyazi ukuthi ufebezela nendoda yakhe sisi nanoma ngazi lady blue ngoba izovela le video lena musi uzoyibona nkosi yami awusabe ukuthi naye uzokuqoshisa emsebenzini njengoba uqoshise lo bhuti ngoba benifebezela qanda lami iphi imali yakho kanjani bhuti ayithengwa imali yami le uyithenga imalini manje bhuti nawe ifridge wayithenga nini mina angi-understand bhuti wayithenga ngemalini wayithenga ngemalini ifridge kwakuyimalini le fridge yabe 6000 yakuyi-6000 okay kwane nale plasma plasma yakusima ngayithenga imali bekuyimalini sisi le plasma 4,000 ubani 5 lapho iplasma le engaka lenkulu le bekuyi 4 point something bekuyi Black Friday nice one wayithenga ukuthi imali that's why bengimbuza uba uthengele iboss bengithengela yonke into kushuthi imali kaboss that's why ucambela manga ukuthi bekuyi Black Friday nje lapha e-office ukwenzani udunisa ama-office nawe bowenza kanti emsebenzini ibhodi ngoba nithi kanje mina angiboni umuntu ohealthy la ufebezela neboss udunisa ema-ofisini ufebezela emsebenzini ubadunisisa kwakho erumini kwenze ini into lapho ngoba nabo bayakudunisela angazi ukuthi ubuyelani futhi la ngizela ngithi ngizozehlisa uzozehliselani ngoba ngicela ungasabula ngiyavuma amakhamera bram so my sis akuna ke umsebenzi osele izokulimaza izokumlimaza thatha but angisakufuni ngicela ukubuyela nje emsebenzini angeke so my sis awukho la ngifuna safari lady blue ngifuna ahambe enqunu la estradeni awukwazi ukuyenza so ayikho iposition emsalele nkosi yami ubhuti at least noma nkosi ongasho ukuthi akangene naye akhona ukuze afford nani nekela ubufebe mina bengazi ukuthi kwenzakala ini nkosi yami phela awushonga na ukuthi nawe ubofebe nabantu uthi ofebe kayi1 nakhuluma nosisi nayilungisa le ndaba ithi manje ilungisa bachibeka ngamaboss awukhuluma ukuthi bekenza olavidavi nkosi yami hey ukwaziwa uyi maka nawe bofeba neboss ngifebele ngicela ukuthi ngibuyele emsebenzini kuphela how because wena sizikusho ukuthi wena bowukhona ukuthi iboss ibhekelele lo bhuti lo make semsebenzini benenzela isex yeni neboss kuphi ngicela sikhuluma iqiniso no masamba sihotela abadala make officeini akakaze ukuyenza isex officeini esasitshontsha kayi2 ha indoda yakho ikhona emsebenzini khona ngithi nabeka sitshontsha
Ko parking lot ngithi. Naku parking lot. Mayisisi beniyenza naku parking lot isex. Phakathi kwemoto. Kahle nje kamanje. Bo bekayenza kanjani isidi? Bekayisa isidi kuphi ngoba ngathi ungudenyana. Bekayenza kanjani? So bekakudlela uye emuva esidi nemoto. Yabona nje kupha. Wait, my brother, wait. Kwami? Uthi urentile la musi kanti wena uthini mayisisi? Kwenzakalani la? Ngathi nawe wazazi indaba zakho manje. Azini lo. Wait, mayisisi, Gucci bathi. Gucci. Ayiphumi. Gucci bathi. Nawe my brother bobadlela kuphi la lesitoko lesi sakho. And wena uwes bobathengela nama KFC ningena sishabo nosisi. Afika la daki uyaceda ukudlala abantwana laba basemsebenzini. Angishayi. Ngise ngivulela iprotection order yizo lezi zinto lezi. Bawushaya usisi. Polisa. Hayi akungangitshela ukuthi wangasitshelanga ukuthi uyi abuse. Wabona wena ngikhetha ngikhetha uthusa mo. Kanti una into sengathethezela ngabena. Ngithusa mo tokusathi bing next guy. Wawungangitshelanga ngama protection order. Hayi uxolisa ini ngoba uzongibambisa ngamaphoyisa maka. Hayi mina ngize ngikhona. Angeke. Awuthi ngoba ngiyababona bese parking belela. Isex. Wababona. So uhluleke yini uyokokota emotweni ukuthi hey wayenzela isex sana mo akakoloni. Ngoba iboss. Wathukeke. So wababona baloko bamkhamela umbhekile usisi. Bombhekile. Mabaloko bamsexa. Bombhekile. Qoqala lo unabantwana eNatal. Unabantwana eNatal ngabe uyabawondla. Lokho busy. Azingikhathele ngicela ahambe lo. So my sis akuna any position lapha emsebenzini ngoba nawe ukanje eNatal. Abuyela ngale phaca lela lifakile. Ngane khona eNatal. And another thing sis mina ubhuda kangitshelanga ukuthi bekakushaya. Hawu Wamthola ngeshangana? Hawu. Kanti my sis wena bofeba kangakanani emsebenzini? Uyaza kuhlolela lo. Business pro job. Hawu. Nani? Guys blow job. Ngicela ningiphumeleni lo uyangihlangisa Lady Blue yazi. So my sis wena emsebenzini wenza blow job kangaki nabantu abangaki? No, ngicela neLady Blue. Mina bengilala neboss. Ngithi ishangane vele. Ngazi ke. Anginanda abantwana angaba ishangane ngisaya I'm proud. Go iboss ishangane. And singathi abantu amashangane sithuka abantu akunashangane. Umtsonga. Yes, asithuki bantu sithi amashangane abatsonga. Umtsonga. Kahle bakushiwa njalo uzachazela. Ngiqalekana. Nani nithi wena uwazi ngoba ngitshelanga nokuthi nalo sisi bom abuse. Uyazi ukuthi irisk uyithathisa iStreet Journal ingakanani? Mina ngizela kanti nalo sisi bomshaya angazi next. Akwazi. Ngisengivulela neprotection order lo. So uqamba manga. Unamanga lento Kanjani? ngiyazi. Yini into ekustopile ukuthi uze la? Yini into ekustopile ngoba Athi ngithi benihlala nithu niyenze umahlalisana. Bese wena waqambela uwatshela uMaster ukuthi ukhona usasebenzi ke. Yilapho ke sekacala sikafuna ukungishaya nani. Ngamvulela protection order ukuthi angaphinde angene la. Yes. Angithi wonkeepha high protection order. Yes. Hayibo. Uyayivuma nawe protection order kanti. So my brother manje uyangingisa okay. Njengoba sifike la mina bengazi ukuthi boma abuse usisi nishayana khona sekukla story benifebelana nilithuka nje nicole ubufebe buya rounda la ngini. So to say that but into engizoyisho ke my brother ngoba nawe bofeba naye afebezela bengizitshela ukuthi sina sonceda wena ngoba wathi wamjolela kayi1 naye ekhuluma nendaba so mbona aqoshise ngeboss angazi kanti phezu kwalokho ukuthi uma uyamshaya wenzani so manje angeke ngisathi kuye akufake emsebenzini ayenze because of we abuse angithi. Okay. Ngiyacela ngifake sebenza. Angeke because iboss mina bengiyibona bekuyithatha yami ende njalo bakangibheka enzani. Ubona nje ngathi uboss makakubheka kanjani akungibonisa sisi. Nje aluka. Ungangibambi mina ngifuni lezi zinto lezi moya kuJeza phela. Nje aluka. Sengisho uyakuthinta uboss. Phela ngitsho niyenza ama example wakho ngami mina hayi umsebenzi. So Lady Blue angidabe ngikubonisa ukuthi ngiyenza kanjani. So iboss iyakhwatha yona. Sometimes ngisende text bese ke siyathi. Manje awusabe ukuthi iboss unemfazi ngaphuthana nane boss. Sisi uyazi ukuthi ukukhula emhlabeni kungakanani. Ngimthanda kanjalo. Ngiyeboss. Lo akabuyele lapha phuma khona. Ngiyacela. Nawe my brother umcelani ngoba bofebezela. Angiphike iqhubeka le boss ngicela nje ungibuyisele emsebenzini. Ngeke ngize khona. Ngicela ungivumele. Thatha kwami. Ngiyacela. Ayithi wena bongihlukumeza. Anguphiki Umjolela. Wayiqala yonke le journey le. Mina bengingayazi. Ngize ngizitshontsha neboss ngaze ngakufaka nasemsebenzini. Ngathi bakukhuphulelisa umholo na wayenzani. Wahamba wayojola ngithi. So nathatha ngicela ngivumele no wena ngize khona but ngizozama ke. Ngizozama.
ngiyacela Oh no. Okay, ngizozama but nakhona uzoba i-garden boy. Benisebenza ini before? Besebenza ecompanyini. Oh, manje uzothi kuzoba i-garden boy. No, beside lokho, I mean to say uzochanela ke ngaphandle. Sengisho ukuthi uzochanela ngaphandle. Oh. So nami ngifuna ukubuza ukuthi okay, njengoba uthi so ibe kwi-company yani siswami? Company enterprise. Oh, enterprise lapho. Okay. Akunankinga. So ke na uthi uzoyenzani uza yenza igarden. Uzayenzani? Uzodobha amaphepha uzoyenzani ngoba hey mina ngeke sabuyela phela lapha kulesa sikhundla lesiyabeka naso. Angibuyelile nje emsebenzini. Ngizozama ke nawe thathu but nje if uyaqhubeka nalezi zinto zenzayo ke futhi kahle angikufune eduze kwami. Ngizozama ukukufunela but nje mina nawe wazi ukuthi we are off. Anisathandana. Sizohlangana endleleni kuzojika. Angeke ngize ngikhona. Mani hlangana endleleni kuzenzakala yini? Yini ngizojika. Uzojika like kanjani? Makuvela usisi nawe wena mawumhlangabeza uzojika. Sizohlangana. Angithi utafuna ukungibona. So ngoba nizabe nisebenza endaweni eyiwani maka yena ngaphakathi wena ku garden. Kulungile phela ngiyobheka ubona la ngibheke. Kulungile ke. But ungaphinde nawe ke uze kanje ngoba uyazi ukuthi la ngakufakela protection order. And my brother lento le if yokuthi mina ngizohlezi ngimgadile usisi phela. Ngize ngizwe bathi umshayile sizoba nenkinga ngoba mina bengazi ukuthi nje uyashaya. So ukuthi usisi nje ukwenzela ne-favor ukuthi akubuyisele ngoba kuneyithuka nje benifebelana. Mina ngifuni nje ningifake nje inkinga nezisnacks. Ngiyacela abantu abadala. Ngizwa kahle. Ngoba uzoboshwa and wena uwes ngoba ulenda i-street journal. So ungezwa nje bathi usisi umshayile uyoboshwa nje ayikho indaba yakho. So my sisi nina manamba ngithi unali number tsayile nali number zawo. Yes, mina fidala ngoba delete ngamblock na kumblocker ngayenza yonke into nje. So uzomthola kanjani inkosi yakho? Uzomthola kanjani manje? Uthaba phela lo bekahambe emsebenzini atshela abantu ukuthi mina ngiyanuka so yizi izinto ezingenze ukuthi nje. Hayibo, usisi bekanuka emsebenzini kanti? Akwazi ukuphila ngadala lapho. Manje wotshela ama colleague wenu uthi girlfriend yakho iyanuka bekanuka kuphi? Ayangikhumbule. Oh wena bofuna ukuthi ujole kahle mina amadoda amabambona emsebenzini athi no usisi uyanuka while wena ushela ama colleague we girlfriend yakho. Awukhumbuli yabo ngicela phume lona yazini. Uyangithembisa ukuthi ningize ngikhona. Angeke ngize ngikhona akaphumele njalo. Ayiphume. Uyabona lady blue My brother. Teacher siphume nobhuti yakho. Siswami ngicela nje ningasafaka nasemsebenzi ayikho indaba yenu. Ayasiphume kuthi. Ngiyabonga siswami bengazi ukuthi uyak-abuse, bengazi ukuthi benenzela kodwa benifebezelana but ye protection order ngithi umenzela angasangena ubhudilana ngoba yikho le ndaba leyo nizobulalana. Ngiyabonga sisi. Akazame kuthi. Hayi bhuti wami nje Nkosi yami ayikho le ndaba leyenu le. Ayikho. Ngizamile bhuti omdala ngizamile. If bosumshaya nikhuluma ukuthi niyanuka seniyashayana. If akubuyisela emsebenzini yobulalana. Nkosi yami my brother. Kiyo my brother. Ungathi udinga umsebenzi enjani Nkosi yami ngibatshela nama viewers. Ngoba kwamanje angeke mina ama poster avelile bengizokufaka konke. Ngifundele wona ukudrive ama-caterpillar. What? Caterpillar. Ama-caterpillar. Okay my brother batho ba holo umsebenzi uthi banku driver di caterpillar if uhloka motho o batla motho o sebeletsa ska hard driver di caterpillar emailele mo ko streetjournal58@gmail.com untse re lady blue ke ke na le msebenzi re tlo gona go google go search o professional o mang o tswa ka njang re kene my brother na experience TLP front end load grader. Ngabatshela TLP front end load grader ne-excavator. Ne-excavator. Yeah. Nice one. Nimutlile my brother. Ngicela uphume kulo sisi. Ne-medical aid. Nice. Yeah. So ngicela uphume kulo sisi. Hlukana naye nje nihlukaneni. Ungasamlandeli ngoba amaphoyisa azokuboshwa ngoba usitshela ukuthi kwenzekele i-protection order. Nalesi yenzayo li-wrong ngoba sizila kwenzela i-protection order. Awukhulumanga ukuthi wena bomshaya lo sisi. Which is wena ufaka i-street journal enkingeni. Ngiyacela ukuthi ungasangibhaleli if angitshela iqiniso. Bathi babahulu. Uthini my brother? Okay, ngiyabonga bhuti omdala. Bathi babahulu. Ngiyakupa nje lilona habe limathathe ngilisikampitsa lesantshwetsi litori tsa lona tsa nnete. Nje ngumela
ntjwetse message Lady Blue ke na le mathata so o ntjwetse nnete ke tlo kgona gore le nna ke tseba nnete o ke bona okay situation e re ka ithusa jwang re tse jwang ene ke ya go wena motho ngwe le jwang le se ke mpuelang maka ke le rata kaofela batho ba holo kopa le nnatelleng ko Street Journal mo kaofela batho ba holo le making sure na wa tsa ke ngla latella le shebela di video tsa rona tsa YouTube le be le making sure ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby motho moholo ko Facebook ke Lady Blue YesBaby hona le promotion ya Pocket Book e dulang ke yetsa le Sky Jumpang le shebelle ke le rata kaofela batho ba holo if wena la tseba hona le mosebetsi wa bokhathapila mona o le etsang my brother with ona le TLD a ke tsebe wa twate hey dingata ke tsebe but then if wena o feel gore wena ka mothusa ke kopa le mothuseng ke le rata kaofela batho ba holo I'll see the next episode ene ke batla le understanding gore ne ke fitla mo ne ke sa fiti ke re ke tlo abuza di rights tsa usole abuti ha bua nnete gore yena na shapa usi o abuti a bua nnete go febile ha ngata ditse go nna fela o chipetse usi ebe ba bua ke le rata kaofela guys and I'll see the next episode ke le rata ke bone ntse gore a sambe puta msiphume tsa re tina ba he ngosi yami hayibo asambe phela